Basebeletsi bana ba bile le mohwanto pejana bekeng ena luthule house ba lla ka yona taba ena. Delegates must discuss this matter to find a permanent solution, and that's what we are calling for. Even in the branches, in the provinces, in the regions, delegates of the ANC, members of the ANC must discuss this matter as a priority matter and one of the issues that must be resolved as part of the renewal of the movement. North West. Basebeletsi ba ANC ba boletse ha batla piketha nakong ya dijo tsa motshiare dikantorong tsa province Mahikeng le bona ba lla ka ho se fumane meputso ya bona. Mo ANC re temogela go sa patelwe dikgwedi tse pedi ene go sa patelweng dikgwedi tse pedi go re buseditse ko morago mo dilong tsotlhe tse ntse re di patala. Moedi wa komiti ya nakwana ya mokga provinceng o re bana le bothata ba ditšhelete. Re tshwenyegile thata ka seemo sa rona sa matlole segolo bogolo ka gore seemo se amile badiri ba rona le tsamaiso ya mokgatlo mo provinceng. Re ka totobatsa gore seemo sa rona sa matlole se tokafetse ebile re tla kgona go duela badiri ba mokgatlo meputso ya bone mo matsatsing a mmalwa a latelang. Ho se o tla hlaka e bang boetapele bo tla qetella bo lefile meputso ya basebeletsi.